Hello guys, video than enkawl len leta. Don't rum kan video tu chu interesting lutuk tak mai ama tanga kan lo tung to mo giveaway hun kha Lawmman siam na le Lawmman pon na kha tun rum video hi big hi anianga alum nan ala lai zui tun rum kan giveaway siam tur hi giveaway true shampoo le true conditioner shampoo pan hi le conditioner pan ni ta community big han ka channel han Lawmman don tar tur kha siam to ka post to ma pakhat ka chu ka video upload ka channel siam tir ta ka video upload a penga lo first je lo en ma sa je kha pakhatin adong nga kha first sau jong kha list ka nei to ni ta hian a list ka nei to a pe para camera feel lo wangin lang cheng lo me them lo se them to la chuan kami community bi ha chuan pathum ang turang siam ma se pali Lawmman pali ka siam anga pakhat chu far sau tur ne ta chuan pathum kha chu kha active big mo ka video siam te ta lo active na sa group ate po tran lo na sa sharing lama te like lama te subscribe lama te po an thian te lama te po no share na sa kha te kha comment nan lama te po active ani ti ha ka mu cheng em ta ga mi pathum an ni ta ni tun tum be hian Lawmman pani chau ka siam ri ta first le chung ho active ho pathum je han pakhat dong potanga chun pahni om kha chu diu angin ka da nga next giveaway om le tura han du chu chiang sa an dong nge do na kha chu tong moi lo ni lo ta se har san sang ta kan nei ve hai finance ate mo phairama na te kan thoka in Lawmman te tawa ele in te tawa suda fatpa ka nei thar chawa hai tharuk ani chia ta chuan kan nu hi kar le lama abeng lampang thatlo na wang khan zai anga ya kha surgery ti anga ya I bank kha zai ngai do na sum lampang han finance lama ka har sa ve em mam zor ma te po chung te po te ha rejeng tu ka te kha chun soi khara ngai lawa chu wangin hemi giveaway hi kan ei wang le sum kan ei wanga ti kan ni lawa I kan nei lo ve em ani ama tanga channel ka chan tir ka siam tira ka upload tir atanga kalau soilok to nia 10k subscriber nei huna khan giveaway ka siam don ka te to ha tinge kan du wang han nei lo chungin ka ti ta nei lo tak tak nia chan chu hemi ka leita I sang ni le ti borwell dei ni da sang ni ai tam ni ta mi man ron poi mi pali ron poi shampoo thania conditioner thania chon Lawmman mo lo ula dong ate po ha kalau thon watanga ka pon huna khan in sianga chuan mi thon man kha kala neri lawa I ka in tuak le photanga Lawmman se hai shampoo du ka lei to a thon man khangai veleta thon man ha ka in tuak photanga chung karon thon don chuwa har se deun karon ti ve chuma ka nei wanga ti kan ni lawa nang mani ka ngai poi mo wang chuwa ti kan ni ti kha lon se thar ta wala chuan hemi kan soi jaw lo ka YouTube channel hi hedan phaya hian saluna ka thokta biblana ka thokta ni YouTube channel la video upload kherlo pon channel siam kherlo pon hai apangai ei mutok ang kha chu ka hlo ve thota se YouTube ta ka siam hian YouTube channel hian video ja som ma chuang ka nei to a ma hlo kala nei lawa I ni tan liu viewers te subscriber te kan mi zo ho te kan mi zo pui te har san sang tiang lama te khan har san na idea nei lo mo knowledge nei lo te se lo tam ta no ma khami khwang khan he channel hi ka din ta BT hair solution tin ka siam ta ni BT hair expert po ka tilawa he BT hair master po ka tilawa solution chawin ka siam ri ni ka in ti expert lawa ka thiam lo re mo ka solution chau kha ka pe thei chu ni hera han doctor kan ni lawa mi thiam tak kan ni bok lawa hei athin na zar kha lo pui ve thei chu ni ka video sang khan chon inhlok pui po karenga then I views po kan ai tlema video pakha hen average in za views ang ani ta ni video pakhathi then za thum te ni then za li te then sang khat te views ania views kan ai tlema en turin nang mani kha en turin ka du chuwa
enge samhar satna lama te in lo thian zaw ve theinan ka du wang khan khate ka upload ro tha chuan views khan kiam zela an tam theilo ni tira kha chuan views khan tam ta chuan ka lo mem mana ma se video quality tha clarity tha camera tha te kan nei lawa hun te kan nei lawa wang khan le background tha te kan nei lawa wang khan ti han ka upload apiang han an kiam zela tu na chuan views po za te za ni lo chen ni to chung zo ka beidong tre pakat to lo me don man le o te ka te ma se len te I active mem le comment na lama te po tha men no ti pui tu min support tu tak te anom ka mu khan tian ka rilu kha sim thar le zela ni mo chun dikhan mani na mitlem te na lok nan don ka chuan poi ka te lo ni a chun Lawmman dong tu de ka sai pe ang gitar kan nga tang dai ve reu don na chuan conditioner pani ni a shampoo pani ta chuan hi biblan atangin ani ta MRP rating ka le ta biblan brand ania hi aman hi to overload lom overload thasi khan ta ni a product hi thatna kan soi phutanga product in le re hian ingredients in entel tur ni ta ingredients en ziak tel ta ni ta hian en ziak vek ta ingredient chuan eng sam atara conditioner ni nge a eng sam man tur nge shampoo ta ti kha en ziak vek ta kha poi mo mem ta ka video tinat pong ka soi thin ani chuan shampoo le conditioner hi scalp luvun le kan sam conditioner zerin man tur ka ti to kha en shevek nga video ka siam to boka mi blue chungchang kha thei hi intense moisture ni ta ni biblan intense chu strong tam ti na khan me moisture kha chu nung tha khan ta ni chun ta hian shampoo for seriously dry hair ni ta ni samro lu tuk tan khan hi intense moisture khan siam ta ni chun ta hian ingredients hian jojoba and vitamin E ta ni jojoba hi tha em ta sam ta na tha vitamin E phe chu thata ni ingredients ni chu than je chu abik takin Indian hair ta na siam ani a chun hi color protection an hingal bok ani shampoo sang brand sang ho te DG L'Oreal wala SPF chu color protection hi ani vek lo ni trend ka chu ma se bimlan product ra hi color protection ani vek ani color tlapma tur kha protect vek ni chu thatnan ta chuan ingredients a hin jojoba le vitamin E oma ka kha thatna ni bok ta ni chuan hi conditioner ni a chuan MRP hi zasari 699 ani ta shampoo hi chuan conditioner hi 450 ani ta ni jali somnga chu ml hi hian 200 gram mania chuan hi 400 ml 200 gram ta hi jali somnga le jasari ani ta ni chuan hi sen hi biblan repair remedy ni ai poi a video ka siam to repair remedy damage hair ani ta ni repair remedy repair ani ka chuan sam achia ni repair angai damage hair ate du sam chia repair angai kha ai hi biblan remedy khan ta ni chuan ta hian a ingredient hi keratin and argan oil ani ta ni ingredients hi shampoo nia hi conditioner nia damage hair sam che over tan amhan thei boka chuan keratin and argan oil ni ta ingredients hi oil chungcha kan soile lokanga oil hi achar zia chu and then pickle kan nei ta nei pickle kan ei thina mizawa pokan wara mango pickle te lemon pickle te marcha pickle te mo chon kan siam chop hel thina kan siam thina ina po mizawa te pokan siam na sa pickle siam chop te chon chu pickle hi engwai nge athat reng na chhan ani tu char tu kar khatte thakhatte pekpon daila acha thelo engwange kan chun oil an mangani chun chu wangin mi repair remedy hian argan oil om tlatani argan oil chu po khuanu ina argan oil a siam sa halani le ngala remedy a ingredients hi chu wain samtana thae me ma chuan ka client pakhat phei chu sam hair loss kanaya repair remedy ka mana rangen ka samaron tro tan te ti tha ka dong nuala alom me ma chuan
keratin and argan oil ani a samchia a siam tha sam tatan puna thane chu ngei a phei chuan chu mi te pali shampoo pani le conditioner pani chau hi tun mi ka ti theya Lawmman Dawng tu te kha palin ni sia pani ka chu next khan lo hak sam tawla karon ti watanga next up khan bimlan kha chuin dong thawanga chuan tuna mi hi pani ka siam bokanga pakhat first pakhat kami active zuala ram pakhat kha thlang don ta ni chu Lawmman ka siam dan tun ni ta chun hem Lawmman Dawng tu a first ni lo active au zual kha tu tengen ni ka shemi lawa an YouTube a pokhan engtenga inda dan kha khelo kha en non ne tenga ani pon min shelonga ma se comment na te first jing lu tuk ten ta ni video pakhat phe chu a first ngun tuk ten ta comment na sa group po lo active na sa ho kha ni lom awang khan a fair viet dura ga nga ya chu ka than dan khan ta chun heng hui a first list tur ni ta kha ka siam nga chun a first ka kan thlang ma sa photang a first a view ho kan lo pot to nga hi yani ta mi som pariat in first view kha contestant nei theita ke mana ka thlan chuania chuan hemi banga hemi pathum thlan sa anom ta ne chu active zual anita midang pon active vekta lo thik lo tawla tuna ka channel subscriber le viewers tele group a active ho chu ka chiang mem ta ke man tuna pathuma han pakhat tuna han ka semanga first sa han pakhat dong bokanga chu pani kha chu next giveaway le tura han ka ti wang kha chu chiang sa ni ta Lawmman Dawng thau an ni ta ni ma se engem final har satna wa in zaina hian zaini ka ti tun tum video hian ka pek thelo wang han ko ngai milo se thim to lo milo ngai dam ta wala next sa han in dong don thawa next mi tur po first view khan ni le don ta ni chun hi ka po tur chun ta first khan ta camera hi fiawak lo khoi milo se thim tawla chuan tuna kan potang kan thing nga at khavel kan shake nga boom kan magic nga pakhat thok thade kan tilenga an potang ka du ka poto ne ten tunga ne ngo at thale lok tunga ne ngo kapote pakhat Zawhna niralte oh my god Zawhna niralte in first ka video kablo ta penga lo first jing khan contestant je han Zawhna niralte ha first Lawmman Dawng first ini hi Lawmman Dawng tu ini Zawhna niralte kan chin chianga first Lawmman Dawng tu chu Zawhna kan zai don ni Zawhna niralte tan shampoo le kan suna ra don na wang khan engai ka sak don po ka chong ka thiam na ki tar ma là diglo rồi trên nan liam pia lấy thua được cả đã nào tra ca bang lu nung lên cả thiếm rồi à các tờ xuống nóng nó cả Zawhna niralte shampoo le conditioner giveaway Dawng kan Luphut Reh che angin WhatsApp group hani chuan description link ka da WhatsApp group link ka dai lo join nga chuan khoi ve ngei ni
ngay number te i address kha mino thonanga chuan isam le iluvun skull har satna kha mino shilanga hemiti pahnia hian khoi mojok jok kha keiman ka pedon che ani pakhathi intense moisture pakhathi repair ani ta skull le isam condition kha mino message sanga group a po private in iluvun condition na zirin hemiti shampoo hi le conditioner hi kapedon chani zawh mineral te youtube in da nan ni tung ni pok relawa group a omem ti pok ka relawa zawh mineral te kha khoi mo zawh conditioner le shampoo dong ani chun kan nom hle ka channel hi lo rin om zel la lo en zel la lo share zel bok la chuan dong tur pathum anom le ta first ka chuan pong to pathum tu pathum hing ka soing ka tizia tum video bikin adong nga next khan andong dong ka tika nong tur pathum housing a chuan unactive ka channel te lo ngai luwa ka ngai poimo ten ni ta min ngai poimo le min support tu te ania chuan anni pathum hi ka tel lo point i group a te pokhan samhar sanna ne luvun skull har sanna te kha lo zot se anni po hian consultation khan pa thei to ni ka video re hi advance in ka siam ngai lo ni a basic theory ta ab tir te tang a basic attain ka siam thina hair science lampang ka siam thina hair care lampang ka siam thina consultation rang te chun anni hian an en sa an ser na sa an en non luk tuk ti pok ka sia ni chun group a tu moin lo zot ta se lovun har sana le scam sam har sana po lo zot ta se ka te kai ma te lo pun anni hian consultation an pathei ni ti ka sia ni chu wangin alom mem min support na tem lo en sakna sa zara te pok lo mem ani chunga Lawmman lian tham ni lo ma se ti sakadu ve re wangin an pathumi ka thlang top mai ni chuan chumi tur chuan next sa te po lo in ring wala lo in active vek ru ka subscriber like a viewer so song te chu pek vek ka du ni mo next sa an ki sozel do na an pathum an heng ho pathum hui youtube anin da dan tu tenge an ni ka shelo ni group a khachun an ming da dan chu ka shia ma se youtube ta pon anin da dan ka sheta ma se khoi vengen ni a tungen ni a engen address po ka shelo wa pathum jinga chon maru te chong thu kina dong boka maru le chong thu na donga pakhat le chu linil lom zo le 21 ina dong boka chon pakhat le cp hauna ru na dong boka ni nan lom em chuan hemete pathum jinga hian maru te chong thu hi ka photanga pani kha next ka pedona ko no kha themula ni pokoron thon wat don chu tu na mi poi man do kala in tuak don na lo lungai lo wala maru chong thu ka photanga next chu chiang sai ni wang hen karon pedon chu ni lungai su giveaway kha chu ya indong nge don chiang sa nya tu na maru chong thu ha first Lawmman dong tu zawh mineral te le maru chong tu na bikhi when you go tell them no far and say reng nun lên tem iman về na phẩm có bụi lối ta em dừng tràn bộ á sai tình thiêng mà lâu dài giàn mù thâu ru nên răm măng ngậy vá ruan tình when you go tell them no far and say reng nun lên tên iman về na vai thiam xin đâu á maru de trong thu kha iluvun skull le isam condition azirin message min lo message la group am lo post book la zawh mineral te po
ka video te ile entry na ni chun ka shelawa entry le thin lo se first so kha ka po to pa wang kan zawhna ni ral te kha 11 scalp le sam condition nazarin in pani han min lo po sanga khoi mo jok jok kha ka pe don chu ni acha ve samro tan ve repair sam setan ve chu acha de chu conditioner and shampoo ni ta ni chuan ka channel hi lo ngai hlu zel ula lo share zel ula e ka channel video ka upload thi kan seng sa ve thina live te hian mo ceiling fan kon thin ni ceiling fan online a beng cheng thina a lum thin bok se Hyderabad pe chu luma khwa luma tot luk ngai thin ni asium la pe chu thlan ni kan shuru zeu thina ka live te ni color video ka sem no jon color te kan ka le ngai kan seng chau thin ni ma se nang mani tan le leo giveaway ti ka siam ma chuan in lo lok puinga in samte in scalp te sam hrisel thanung tha in lo nei theinan he giveaway hi in lo mang don ya zawhna ni ral te le maro chong thu tan giveaway next a lili la lawm zoli le 21 le cp harnar ta siam lenga chuan a first sang sem nga engtianga kala soi theilowa har san sang te kan nei ve wangin hatlama mo chu wangin ka channel kha thain ti chun lo like le ula video thain ni chun lo like bokula lo share bokula subscribe bokula lo share sauna giveaway hi kan tireng don ani zawain bye bye ule Lawmman dong tu te zawain congratulations next dong tu te po ka congratulations bye bye